Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye hari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. U Rwanda rugiye kohereza abandi basirikare muri Cabo Delgado. Hanze y'u Rwanda turibanda cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umuhuzabikorwa wa M23 Corneille Nangaa yijeje abanyarwanda baturiye umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutazongera guhungabanyirizwa umutekano. Uyu muhuzabikorwa wa M23 kandi yakomeje agira ati turi hano i Goma kandi turahaguma ndetse dukomeze Kinshasa. Corneille Nangaa kandi niwe wagize ati kuvuga ko u Rwanda rudutera inkunga ni propaganda ya Kinshasa. Mu mujyi wa Goma imihanda yuzuyemo imyenda y'impuzankano ya FARDC. Corneille Nangaa ubwo yasubizaga ibibazo n'itangazamakuru yagize ati niturwanye igihugu turarwanya ubutegetsi bubi. M23 kandi yahamagariye abayirwanije kugaruka mu kazi. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi umujyi wa Goma wongeye kuva mu icuraburindi. Turaza kunyarukira muri Uganda aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ku itsindwa ry'abacancuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe muri Sudani y'Epfo iperereza ku cyateye impanuka y'indege yahitanye abantu 20 ryatangiye. Naho muri Afurika y'Epfo umukobwa wa Jacob Zuma agiye gutangira kuburanishwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho gereza ya Guantanamo ishobora kwifashishwa mu kwakira abimukira batagira ibyangombwa. Muri Amerika kandi ikigo cya Meta cyemeye kwishyura Trump miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Turakomereza kuri iyi nkuru ivuga ko Misiri na Jordani byamaganye igitekerezo cya Donald Trump cyo kubyimuriramo abo muri Gaza. Turasoreza amakuru yacu muri Pakistani aho umugabo yishe umwana we amuziza gukoresha TikTok. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. U Rwanda rugiye kohereza abandi basirikare muri Cabo Delgado. Minisitiri w'Ingabo yatangaje ko hagiye koherezwa izindi ngabo n'abapolisi mu bikorwa byo guhangana n'ibyihebe no kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Kuva muri 2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Mozambique mu bikorwa byo kurwanya ibyihebe byari byarayogoje intara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'icyo gihugu. Kuva icyo gihe ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda batanze umusanzu ukomeye mu kwirukana ibyihebe mu bice bitandukanye, zigarura ubuzima mu bice byose abari barahunze basubira mu byabo. Umuyobozi wa diviziyo y'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka zirwanisha ibifaru, Major General Wilson Gumisiriza wari uhagarariye ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yasabye abagiye koherezwa mu butumwa gukomeza kurangwa n'indangagaciro za RDF zirimo ikinyabupfura no gukorera hamwe kugira ngo bazahagararire u Rwanda neza. Ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique. Hanze y'u Rwanda reka dukomereza amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuhuzabikorwa wa M23 yijeje abanyarwanda baturiye umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutazongera guhungabanirizwa umutekano. Umuhuzabikorwa wa M23 Corneille Nangaa yavuze ko abanyarwanda baturiye umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batazongera guhungabanyirizwa umutekano kuko uwo mutwe wirukanye abagizi ba nabi babikoraga barimo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanya n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR. Anaboneraho gusaba impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino gutaha. Ubwo yasubizaga ibibazo by'umunyamakuru wabajije icyo bizeza abaturage baturiye umupaka by'umwihariko abo mu karere ka Rubavu bahungabanirijwe umutekano, abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa ndetse n'impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino. Yijeje umutekano ku bantu bose asaba bahunze gusubira mu gihugu. Corneille Nangaa yavuze ko abaturiye umupaka batazongera guhungabanyirizwa umutekano kuko abagizi ba nabi babikoraga birukanwe, uyu mutwe ukaba ari uri kugenzura umupaka. Yavuze kandi ku bavuga ikinyarwanda yemeza ko hari ururimi rukoreshwa n'abanyafurika ruvugwa mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari abanyekongo baruvuga barimo abatuye mu bice bitandukanye nka Nyiragongo,
Masisi na Rucuru aho benshi ari rwo rurimi bakoresha. Yakomeje agaragaza ko ikibazo cy'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagaragazwa ko ari Abanyarwanda byaturutse ku bashyizeho imipaka hagati y'ibihugu kandi ko byakozwe n'abantu. Itapi y'imyenda ya FARDC mu mujyi wa Goma. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo bafatanije barimo Wazalendo, FDLR, Abacancuro, Abarundi na SADC mu ntangiriro z'iki cyumweru birukanwe mu mujyi wa Goma mu ntambara ikomeye bamaze n'imyaka 2 bahanganye n'inyeshyamba za M23. Mu guhunga aba basirikare ndetse n'inyeshyamba bari kumwe babanje guhungira ku cyicaro cy'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO zimaze imyaka inyinga 30 zikoresha ingengo y'imari iremereye cyane. Amakuru yakomeje guturuka muri M23 yavuze ko MONUSCO nayo yafatanije na FARDC n'inshuti zayo kuyirwanya. Ahagana ku ifatwa rya Goma hagaragaye igifaru cya MONUSCO bivugwa ko cyatwikiwe ku rugamba ndetse hari n'ingabo za MONUSCO zahaguye. Uyu muhanda bawutayemo imyenda ya gisirikare bagerageza gufata imyenda isa n'iy'abasivile kugira ngo abo bahanganye batabatahura. Iyi myenda yuzuye umuhanda wose ubiranyurwaho n'imodoka ndetse n'abagenzi bakubitana amaso n'ingabo za M23 bakibaza niba ari amahoro. Muri iki cyumweru inkuru gutsindwa kwa FARDC yakurikiwe n'ibikorwa byinshi bimwe byemeza amakuru akomeje kuvugwa muri iyi ntambara ariko FARDC ikabihakana. Turi hano i Goma kandi turahaguma ndetse dukomeza Kinshasa mu magambo ya M23 mu nama n'abanyamakuru. Umutwe wa M23 uherutse gutsinda ingabo za Kongo n'abo bafatanije mu mujyi wa Goma wavuze ko wafashe Goma kandi uzayigumamo ahubwo ugakomeza ugana Kinshasa kugeza igihe Kongo izabumva igakemura ibibazo byabo. Umuhuzabikorwa wa M23 Corneille Nangaa mu kiganiro n'abanyamakuru yagize ati twebwe baradukura aha kugira ngo tujye kwa ari iwacu, turi hano kandi tuzahaguma ndetse tuzakomeza tugana Kinshasa kugeza igihe ubutegetsi bwa Tshisekedi buzakemurira ibibazo byacu. Bamubaje niba koko bazashobora gutsimbarara bakirengagiza igitutu cy'amahanga nka Amerika kibasaba kuva i Goma. Yagize ati New York ni New York, Goma nayo ni Goma. Twebwe dufite ibibazo by'abaturage badafite amazi, badafite umuriro ndetse n'ibibazo by'ubwicanyi byakomeje kubera aha. Nangaa yavuze ko bagiye gutangira gahunda yo gusukura umujyi mu masaha 48 ndetse no gusubiza mu buryo ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi byari byakuweho na leta. Yanamushinje kuba yarishe General Peter Chirimwami. Yavuze ko n'ibikorwa by'iterambere bigiye guhita bikomeza muri Goma. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 yatangaje ko kuvuga ko u Rwanda ruyitera inkunga ari propaganda ya Kinshasa. Inyeshyamba za M23 zabwiye abanyamakuru ko kuvuga ko u Rwanda ruyifasha ari uburyo Kinshasa yahisemo bwo kuyobya amahanga ku bushake. Yavuze ko leta ya Kinshasa yamenyereye ibintu byo kubeshya amahanga aho bakarebye ku mpamvu z'ingenzi zateye intambara. Yavuze ko Kongo ari leta yapfuye ariko ikaba ishakira ikibazo ku Rwanda. Yagize ati hano hari Sudani y'Epfo, Uganda, Burundi, Angola, Zambia, Abanyafurika y'Epfo, Tanzania, ingabo z'abacancuro barenga 1000, ufashe abasirikare ba MONUSCO barenze 20,000, Kongo mbese yabaye agatogo. Kandi ibyo byose bifite ibibazo byabyo. Kuki bashaka kubyegeka ku Rwanda? Yagize ati none rero twe turi abakongomani bari muri Kongo. Kuki ibyo bihugu byose nuko Tshisekedi yakuyeho leta akuraho ubutabera, yazanye amacakubiri, ni igisambo, ni umuescro. Ibibazo byose babishyira ku Rwanda. Iyo umukongomani atariye ni ukubera u Rwanda. Tekereza koko. Nangaa yakomeje agira ati ubu turi Goma kandi turagana Kinshasa gushyiraho leta, igihugu gitanga amahirwe aho abakongomani babana amahoro hagati yabo ariko bakanabana amahoro n'abaturanyi n'isi yose. Bertrand Bisimwa nawe uri mu bayobozi ba M23 yunze mu rya Nangaa agira ati twebwe twifata nk'abanyekongo ntitujya tuganira ibibazo by'u Rwanda ariko bo ikibi cyose kibaye usanga bavuga bati ni u Rwanda ni u Rwanda. Ni ukuvuga ko iyo duhanganye bakavuga ngo ni u Rwanda ruhanganye nabo ni uko batinya u Rwanda bazi ko rufite imbaraga kubarusha. Yavuze
yavuze ko M23 irwana izi ko nta yandi mahirwe ahubwo ko urugamba rwabo ari ugupfa no gukira. Yagize ati twebwe turarwanira uburenganzira bw'abakongomani kandi twebwe iyo turwanira ubuzima bwacu, naho biyo barwanira kuko babahaye amafaranga. Yagarutse ku myifatire y'abasirikare ba Kongo aho agira ati twahuye n'abana bafite munsi y'imyaka 25 bazahajwe n'ibiyobyabwenge, ngira ngo namwe mwarabibonye mu bafashwe. Ubwo se urwana kugira ngo ahembwe amafaranga n'ibiyobyabwenge, urumva batsinda nkatwe turwanira ubuzima bwacu? Niyo mpamvu urugamba rwose turutsinda. M23 yahamagariye abayirwanije kugaruka mu kazi. Umwe mu bayobozi ba M23, Bertrand Bisimwa, yahamagariye abantu bose bayirwanyaga kimwe n'abanyamakuru bayivuga nabi kugaruka mu kazi. Bisimwa avuga ko bafashe umujyi wa Goma kugira ngo basubize ibintu ku murongo nyuma yo kwangizwa n'ubuyobozi buriho. Ahereye ku banyamakuru bari basanzwe basebye umutwe wa M23, yabasabye kugaruka mu kazi kuko ntacyo bapfa. Yagize ati hari abanyamakuru bari basanzwe batuvuga nabi batangiye kunyandikira ngo bazagirirwa nabi. Nababwiye ko ntawe uzabakoraho, namwe ndabibabwiye, mugende mufungure ibikorwa, mufungure radio n'ibindi binyamakuru, mubwire abaturage amakuru abubaka. Bisimwa avuga ko abarwanyi ba Wazalendo babaye ibikoresho bya leta ya Kinshasa, avuga ko bagomba kwigishwa gukunda igihugu bagikorera bitandukanye no kwica abanyagihugu. Akomeza avuga ko hazaza ha Wazalendo ari ukwigishwa ibibafasha gutegura ubuzima no guhanga imirimo, atari ukubashyira mu mitwe yitwaza intwaro bagwamo. Yagize ati turasaba abanyamakuru aho mubabonye mubabwire bagaruke tubafashe gusubira mu buzima, cyane ko n'igisirikare bashyirwamo badahabwa ubumenyi bwatuma baba abasirikare b'igihugu. Umujyi wa Goma wavuye mu icuraburindi. Umuhuzabikorwa wa M23 yabwiye itangazamakuru ko bakemura ikibazo cy'umuriro mu masaha 48 mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, ariko mu isaha imwe 75% by'abakoresha umuriro mu mujyi wa Goma batangiye gucana. Abaturage batuye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi babwiye itangazamakuru ko M23 bahaye ibyishimo nyuma yo kuva mu ntambara yari yabahangayikishije. Nanga yabwiye abanyamakuru ko bashaka gutanga ibisubizo ku baturage kandi bazabana neza. Ikigo cya Sokode gisanzwe gitanga amashanyarazi avuye mu birunga gitangaza ko cyamaze kugeza umuriro ku muyoboro uhereza abaturage amashanyarazi, kandi abagera kuri 75% by'abafatanyabikorwa bari mu mujyi wa Goma. Abatuye mu bice bya Himbi bavuga ko banyuzwe no kubona umuriro ndetse ko bizeye ko n'amazi meza agiye kuboneka. Dukomereza amakuru yacu muri Uganda, aho General Muhoozi yavuze ko itsindwa ry'abacancuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yagaragaje ko kuba umutwe wa M23 waratsinze abacancuro b'abanyaburayi bari mu burasirazuba bwa Kongo bishimangira ubushake bw'abanyafurika bwo kurwanya ubukoloni. Aba bacancuro bo muri Romania bifatanyaga na FARDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri 2022. Nyuma y'aho umutwe wa M23 wigarurira umujyi wa Goma utsinze ingabo za FARDC nabo zafatanyaga nabo, abo bacancuro bishyikirije MONUSCO. General Muhoozi yagaragaje ko itsinda ryabo ari ikimenyetso cy'uko Afurika yanze ubukoloni bushya bwivanga muri politike z'ibihugu byabo. Ati tuzatsinda ubugambanyi bwose bw'amahanga ku baturage bacu n'umugabane. Reka tunyarukire muri Sudani y'Epfo, aho iperereza ku cyateye impanuka y'indege yahitanye abantu 20 ryatangiye. Guverinoma ya Sudani y'Epfo yatangaje ko impanuka ikomeye y'indege yahitanye abantu 20 bakora mu bucuruzi bwa peteroli, mu gihe umwe ari we wayirokotse. Iperereza ku cyateye impanuka rikaba ryatangiye mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 29 ku kwezi, nibwo indege yerekezaga mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba yakoze impanuka mu gihe yari isigaje iminota 3 gusa ngo igere ku kirombe cya peteroli giherereye ahitwa Unity State. Mu bantu 20 baguye muri iyo mpanuka harimo abanyamahanga 5 barimo n'abashinwa 2, umuhinde 1 n'abagande 2, mu gihe abandi 15 bose bari abaturage ba Sudani y'Epfo. Abakozi bo mu birombe bya peteroli baguye muri iyi mpanuka bakoreraga sosiyete yitwa Greater Pioneer Company, naho indege barimo ikaba yari ya sosiyete yitwa Light Air Services Aviation Company. Ubuyobozi bwa Sudani y'Epfo bwagize buti twifatanije mu
mu kababaro n'inshuti n'imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, tubafashe mu mugongo muri ibi bihe bikomeye cyane. Muri Afurika y'Epfo, umukobwa wa Jacob Zuma agiye gutangira kuburanishwa. Ishyaka MK rya Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo ryatangaje ko agiye gutangira urubanza rw'umukobwa we Duduzile Zuma Zambudira ukurikiranyweho kugira uruhare mu myigaragambyo yabaye muri iki gihugu muri 2021. Iri shyaka ryavuze ko iri buranishwa ryatangiye kuri uyu mugoroba ku itariki 30 ku kwezi, ubwo Duduzile yatangiye kuburanishwa mu mujyi wa Durban, aho ryasabye abayoboke baryo kwitabira urubanza ari benshi. Duduzile akurikiranweho kugira uruhare mu myigaragambyo yabaye muri 2021 yahitanye abantu barenga 300. Imyigaragambyo yabaye nyuma y'uko Jacob Zuma yari amaze kwemera gufungwa amezi 15 nyuma yo guhamwa no gukoresha ububasha yari afite mu nyungu ze bwite n'ibyaha bya ruswa. Mu byo Duduzile ashinjwa harimo kugumura abantu akoresheje imbuga nkoranyambaga, cyane urubuga rwa X, abasaba ko bakora imyigaragambyo kubera se. Tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho gereza ya Guantanamo ishobora kwifashishwa mu kwakira abimukira batagira ibyangombwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko hari gutekerezwa uburyo gereza ya Guantanamo Bay yakoreshwa mu kwakira abimukira binjiye muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko, bakanakorera ibyaha, ndetse imirimo yo kuyagura ikaba ishobora gutangira mu minsi iri imbere. Guantanamo ni gereza yahoze ari ibirindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi, ariko iza guhinduka gereza muri 2002 nyuma y'ibitero byibasiye Amerika muri 2001. Iyi gereza yanenzwe koherezwamo abantu bagakorerwa iyicarubozo, benshi bakamara imyaka myinshi bafunzwe ariko bataburanishwa. Icyakora iyi gereza inafite igice cyagenewe gukurikirana ibibazo by'abimukira by'umwihariko, uretse ko itajyaga ikoreshwa muri ako kazi cyane. Trump yasobanuye ko bamwe mu bimukira binjira muri Amerika baba ari abagome cyane ku buryo utakwizera ko nibasubira mu bihugu byabo bizashobora kubarinda ku buryo batagaruka muri Amerika. Ati baba ari abantu babi cyane ku buryo utakwizera ko ibihugu byabo bizabagumana, kuko tutifuza kubabona bagarutse muri Amerika. Yongeyeho ati tugiye kubohereza i Guantanamo, ahantu hagoye kuhava. Ikigo cya Meta cyemeye kwishyura Trump miliyoni 25 z'amadolari binyuze mu bwumvikane bwo kurangiza urubanza yari yarakirezemo. Trump yari yarareze Facebook ayishinja kumufungira konti muri 2021 nyuma y'imvururu zabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021, ashinjwa kuba intandaro yazo. Kuri uwo munsi abari bashyigikiye Trump mu matora y'umukuru w'igihugu bigabije Capitol banenga ibyavuye mu matora, aho Joe Biden yari agiye kwemezwa nk'uwatsinze. Ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko miliyoni 22 z'amadolari zizahita zishorwa muri Trump Presidential Library, mu gihe asigaye azakoreshwa mu kwishyura ikiguzi cy'urubanza no gusaranganwa abandi baregeye hamwe na Trump. Nubwo Meta itigeze yemera ko yakoze ikosa, yemeye kwishyura nyuma y'imyaka 2 y'imanza n'ibiganiro byahinduye isura, nyuma y'uko umuyobozi mukuru wa Meta Mark Zuckerberg ahuye na Trump mu kwezi kwa 11 2024. Tunyarukire muri Misiri na Jordani bamaganye igitekerezo cya Trump cyo kubyimuriramo abo muri Gaza. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi n'umwami Abdallah wa Jordani bamaganiye kure ingingo yo kuvana abanyapalestine muri Gaza bakimurirwa mu Misiri na Jordani mu gihe Gaza yabiri gusanwa. Ni igitekerezo bamaganiye kure nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko ibyo bihugu bigomba gufata abanyapalestine bikabakura muri Gaza yamaze guhinduka umuyonga. Icyakora Misiri na Jordani byagaragaje ko ibyo bishobora guhungabanya umutekano wabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bikaba byanatuma abanyegaza bamburwa gakondo yabo. Perezida Abdel Fattah ati bijyanye n'ibyo kwimura abo muri Palestine biri kuvugwa,
ni ingingo itagomba kujenjekerwa cyangwa ngo yemezwe kuko ishobora kugira ingaruka ku mutekano wa Misiri. Ubwo yari mu nama yabereye Bruxelles, umwami Abdallah wa kabiri yavuze ko igihugu cye gikomeye ku ngingo y'uko Abanyapalestina bagumishwa ku butaka bwabo kugira ngo bakomeze kugira uburenganzira kuri gakondo yabo nk'uko amasezerano atandukanye Israel na Palestine abitegeka. Dusoreza amakuru yacu muri Palestine aho umugabo yishe umwana we amuziza gukoresha TikTok. Polisi yo muri Palestine yatangaje ko yataye muri yombi umugabo yishe umwana we w'umukobwa amurashe amuziza amashusho yasangizaga abamukurikira ku rubuga rukunze gukoreshwa n'urubyiruko rwa TikTok. Umupolisi wo mu mujyi wa Ghouta, Babar Baloch, yatangaje ko ibi byabaye ku itariki 28 ku kwezi ubwo umwana w'imyaka 15 yarasirwaga ku muhanda na se witwa Anwar Haq, wabanje kubeshya ko atazi wamwishe ariko nyuma akaza kwemera ko ari we. Uyu mugabo wahamwe n'icyaha cyo kwica umwana we yabwiye polisi ko yari amaze iminsi anyuza amashusho ateye isoni kuri TikTok ngo akaba yarabitangiye bakiba muri Amerika. Yakomeje abwira polisi ko yamwihanangirije ariko bibi by'ubusa. Kugira ngo ikomeze gukora, TikTok yagiye yemera gukura hamwe mu mashusho yabaga yaragaragajwe nk'ikibazo. Buri mwaka muri Palestine abagore barenga 1000 bicwa nabo mu miryango yabo bazira gushinjwa kuyizanira igisebo cyangwa kwitesha ikuzo, akenshi bitewe no gufata ibyemezo birimo kwihitiramo abo bashakana, kwanga gushyingirwa ku gahato cyangwa ibindi bagaragaza nk'ibihabanye n'imigenzo yabo gakondo. Ni naha dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugira amahoro.